Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mukunda Iragwa Info, mwe mwakomeje kudutiza umwanya ngo tugumye tubane. Tugarutse muri kakanya keza tubagezaho amwe mu nkuru z'imikino zikomeye. Reka uyu munsi tuvuge ku ikipe y'igihugu Amavubi ifite umukino ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 no ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Tuzahera ku mukino tuzakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, tuzakira kuri Stade Amahoro, ndetse n'umukino tuzakiramo igihugu cya Lesotho. Ibiciro by'umukino wa Nigeria byamaze kujya hanze, abashaka kugura amatike yamaze kugera muri systeme. Nawe ubaye wifuza kuzajya gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi, itike yawe waba uyibitseho kuko itike y'amacyana amafaranga 1000 gusa ahasanzwe muri Stade Amahoro. Umutoza uzaba uri gutoza ikipe y'igihugu Amavubi ni umutoza uheruka gusinya amasezerano, amwita Adel Amoulouche, asimbuye witwa Frank Trosten Spritler umeze nk'uwasigaye mu mitwe y'Abanyarwanda kuko imikino ikomeye yagiye akina yagiye yitwaramo neza. Reka turebe amwe mu masura z'abatunguranye uyu mutoza yitabaje. Bamwita Manishimwe Jabel, abareyo bamuhimbaga Jabos atarava muri ikipe yerekeza mu ikipe ya APR FC y'Ishyorongi. Uyu mukinnyi biravuga ko azaba ari guhamagarwa ku yindi nshuro mu ikipe y'igihugu Amavubi izakina iyi mikino ya Nigeria ndetse na Lesotho. Uyu mukinnyi ubu ngubu akina mu gihugu cya Iraq, aho uwitwa Usengimana Faustin nawe aherereye. Biravuga ko uyu mukinnyi rero araza kuba ahamagarwa bisa nk'ibitunguranye kuko uyu mutoza ngo yaje kuba amukurikirana abona n'umukinnyi wamufasha. Bamwita Manishimwe Jabel, bakundaga kumuyimba Jabos. Uraza rero kuza kuba umubona mu rutonde rw'abakinnyi biruze kuba bava hanze baba professionnel baza mu Mavubi. Bamwita Imana Ishimwe Emmanuel, akina muri Chypre, akina muri AR Masoro nyuma yo kuva mu gihugu cya Maroc muri FAR Rabat. Ubu ngubu aherereye mu gihugu cya Chypre, niho uyu mukinnyi akomereje kariyeri y'umupira w'amaguru. Uyu mukinnyi rero uri muri ikipe ya AR Masoro biravuga ko nawe araza kuba ari mu bakinnyi uyu mutoza araza kuba asohora kuri liste baza gufasha ikipe y'igihugu Amavubi muri kampeni y'iyo mikino igera kuri 2. Mu mwitege rero uwitwa Manishimwe Emmanuel aka Mangwende kuko akina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Uyu rero nawe muraza kuba mumubona mu bakinnyi uyu mutoza mushyashya w'Amavubi Adel Amoulouche araza kuba ahamagara. Ku byavugwaga by'uwitwa Noan Emeran, uyu nguyu mwamumenye cyane akina mu ikipe ya Manchester United y'abakiri bato, ko nawe ari mu bakinnyi bahamagawe baraza kuba bifashishwa n'uyu mutoza Adel Amoulouche. Amakuru ari kugenda avugwa nuko uyu mukinnyi atahamagawe, ariko ntago birahamywa neza 100%, ariko amahirwe 90% nuko uyu mukinnyi atari mu bo uyu mutoza yitabaje, ahubwo bivuga ko araza kuba ahamagarwa mu yindi selection itaha. Uyu mukinnyi ubu tuvugana ari gukina mu gihugu cy'Ubuholandi, aho aherutse kuzamura ikipe yitwa England, ubu ngubu iri mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu cy'Ubuholandi. Uyu rero biravuga ko araza kuba ahamagarwa mu kindi cyiciro kiraza kuba gikurikiraho kuko uyu mutoza Adel Amoulouche atarigera amubona neza. Undi mukinnyi bivuga ko araza kuza kuba ava hanze bamwita Wences Maxi. Uyu mukinnyi ni umunyezamu, byavugaga ko nawe yahamagawe kuko ubu nta kipe afite magingo ayangaya. Yaherukaga ari mu ikipe ya Union Saint-Gilloise, nibwo niyo kipe yaherukagamo, avuga ko ari nk'ikipe ihamye yari afite. Ubu magingo aya nta kipe afite. Biravuga ko uyu nguyu n'uwitwa Buhake Twizere Clement na Ntwari Fiacre aribo bazamu baraza kuba bava hanze, baza kuba basanga uwitwa Pierre Mario nk'umuzamu w'umunyarwanda wifashishijwe. Uwitwa Kwizera Olivier magingo ayangaya nta uzi ngo arazira iki muri ikipe y'igihugu kuko ikipe akinira akaba mu gihugu cya Saudi Arabia. Uyu mukinnyi abanzamo kandi ni umukinnyi witwara neza kuko ni umuzamu wa mbere muri ikipe akinira, icyitwa clean sheet niho zibarizwa. Uyu muzamu abapangurura imipira buri mwanya, ariko nta uramenya ati bimeze bite ko adahamagarwa mu ikipe y'Amavubi kandi ari umuzamu mwiza, ahubwo bagahamagara abanyezamu badafite amakipe. Nk'uyu Maxime biravuga ko nta kipe afite, ariko nyamara yahamagaye. Uwitwa Fiacre Ntwari mu ikipe ye nta gakina. Undi mukinnyi uraza kuba ava hanze bamwita Georgia Kwizera, uyu nguyu akina mu gihugu cya Amerika,
rero biravuga ko araza kongera guhamagarwa n'Amavubi kuko uyu mutoza ngo yaje kuba amureba mu mashusho abona ni umukinnyi mwiza wamufasha. Bamwita Georgia Kwizera, inshuro zose yahamagaye mu Mavubi abafana ndetse n'abaturage b'u Rwanda ntacyo bamunenga, bavuga ko ari umukinnyi mwiza kandi utanga akazoza. Uyu rero nagihindutse nawe araza kuba ahabwa icyo bita call up y'ikipe y'igihugu Amavubi. Bamwita Georgia Kwizera, akina mu cyiciro cya kabiri muri Major League Soccer B mu gihugu cya Amerika. Undi mukinnyi nawe uraza kuba yongera kugaragara mu ikipe y'igihugu nyuma y'igihe kinini bamwita Raphael Yorke. Raphael Yorke nyuma yo kuza kuba agirana ibibazo n'umutoza waherukaga kuba atoza ikipe y'igihugu Amavubi witwa Frank Trosten Sprittler, ntago yongeye kumuhamagara kuko byavugaga ko yajyaga amuhamagara ndetse uyu mukinnyi akaza, ariko akaza kuba amubeshya imvune yamugeza mu kibuga yakina iminota ingahe akaza gusohoka avuga ko yavunitse, biza kuvamo kutongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubu tuvugana ari gukina mu gihugu cya Misiri. Undi mukinnyi uraza kugaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi bamwita Hakim Sahabu, impano y'Abanyarwanda. Uyu mukinnyi nyuma nawe yo kuba atumvikana n'uwitwa Frank Trosten Sprittler, kuri iyi nshuro witwa Adel Amrouche yaje kuba amugarura. Uyu mukinnyi ubu tuvugana ikipe ye yaje kuba imutiza mu ikipe yitwa Bicholet, niho yarari gukina, ni mu gihugu cy'Ububirigi. Rero biravuga ko uyu nguyu Hakim Sahabu nawe ari mu bakinnyi bahamagawe n'uwitwa Adel Amrouche. Undi mukinnyi nawe uraza kuba ugaragara mu ikipe y'igihugu bamwita Samuel Girete. Uyu Samuel Girete no ku bwa Frank Trosten Sprittler yarahamagaraga kuko byagaragaye ko ari umukinnyi mwiza uraza kuba afasha ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu nawe akina muri Haruvier ni mu gihugu cy'Ububirigi. Magingo aya ngaya arakina, ni umukinnyi ubanzamo mu ikipe kandi ngenderwaho kuko rimwe na rimwe ajya yambara igitambaro cy'ubukapiteni mu ikipe. Abandi bakinnyi bari buze harimo uwitwa Mutsinzi Ange, harimo uwitwa Manzi Thierry ndetse nk'uko bisanzwe na kapiteni w'ikipe y'igihugu bamwita Bizimana Djihad. Bizimana Djihad nawe biravuga ko nta kabuza rwose ari mu bakinnyi bahamagaye baraza kuza kuba bafasha ikipe y'igihugu Amavubi. Uwitwa Manzi Thierry nawe araza kuba yinjira mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ntago biremezwa neza nimba uwitwa Gitego Artire nawe araza kuba ahamagarwa. Iyi bayita Iraguha Info, nimba utaribuka gukanda subscribe ni iby'ingenzi cyane kuza kuba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu nkuru tugenda tukugezaho. Kadusubira ubutaha.